بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا أقول من بيان كرم مدني روداج مسألة روديا به حديث فلتا يقول ما عند رسول لبي أبو هريرة كبن رواية بني كليفان وداروني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربية: من لم يدع قول الزور دوغوا هكتك والعمل به أدي دوغوا هكتك عمل كرما أدي تندر النبلا ميستكنا دمن اتشه كيما مكهل كانت تدوكن نلاف من هذا الناشئ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله سبحانه وتعالى ابس بين من وي اين كيوما بين دو كل فحرمكم ابهين الرودين حرمكم ابس بين من نتيا دوغ واهك دكما دوغ واهك تكن عمل كرون دو كل عمل كرما ادي ميستكنا دمال හඩි හුතුරෙච්චෙහි ගෝවා තනෙද්දොරෙන්නු බල හගීගතෙන්නු බල වාහකතද්දෙක්කුමා මිකහල කන්තත්ත දූකොන් නුලාෆි මීහා රෝදෙන් හුරුමක්ම බස් ෆාදාන්නතේ එම රෝදෙන් හුන්නර දූරක් කාතරි කුරංග බජිහෙ අමලුතක් කුරාරු එකන්තත්තක බලංග බජිහෙ මීහ කාද්මෙන් එච්චකේ බුනාරු එකන්තත්ත රංගල බලංජිහෙ එම මිකන්තත්තක විස්නං ජිහෙන් රෝදෙන් හුන්න මීහා. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما الله رسول الله عائشة كفان وكبان رواية بني كمنا وداروني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه. كمنا ودارون رسول الله صلى الله عليه وسلم رودين هنوا أبي كملنا بوس دوا هدوي أدي جاغولي أولوا هدوي ولكنه كمكو كان أملككم لإربه يكليك فانكي تيبامي هم كره إم كنترول كروا فراتة لإربه شهوة تريكام إم عامو ميستكم أمي ميها كاريغا رودمه رودين هم نوغتوغا أولمكي هرانغلو كمنو مباشرة كوغا غولي وله بوستي هدمكي أي رانغلو كمنو عامونك أي كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كرباني يكليك فانكي أي تيبامي هم كره إكمن إم كنترول كروا فراتة رودمه أمي ميها غولمن هنغمكي وربودو فافه එකමුග කෆාරායකි ඔබ එකම කෆාරායකි අලකුමි නිවන් කුරුන් නුවත ෆස්තොලස් මිස්කීනුන කාන්දිනු නුවත දෙමස් දුවහු ජෙහි ජෙහිගෙන් රෝදහිෆුන් දෙමස් දුවහු එම්මෙ දුවහෙ වට්ටාලිස් අලුම් ෆරංජේ කියා බොඩ කෆාරාය මෙති ඒ රෝදම හොයකන් කුරෙජ්ජිය එහෙම විහාවස් බොඩක බලාගෙන උලන් ජෙහන් රෝදම හුදුවාලු රෝදමහුගේ දුවාලු විහස් බලාගෙන උලන් ජෙහනි එකලේෆාන එකන් කුරවණි එකලේෆාන එකන් කන්ට්‍රෝල් කරවවා එම්මෙ කන්ට්‍රෝල් කරවවා ෆරාත කියසේ එකලේෆාන දෙමි හදීස් වල මිතාංග බයන් කරවවා ෆෙවනි මිස්තකුන්න තම්බීහෙගේ ගොතුන් හයිගතුගේ එකලේගේ ෆාන ෆදයකුන් නුවානේ තිය බෑමි හොන්නේ ඒ ගිනවගොතු තිය බෑමි හොගේ හිතකුන් හොන්නන අල්ලාහ් බිරේ මිසාලක මියවගොතු අල්ගොණ මෙතිවි දීනි දරුසෙන් අඩව හමට්ටක මියවගොතුග බය බේෆුලුන්ගේ හිප්පුලුග වර තක්වාරකන් හුරුන්ගේ කෂීගෙන් වේ මියවගොතුග දෙයි දීනි නසේහයි ලිබේ වගොතුග දෙම් මිසාලක අබිදරින්ගේ ගාතක් ගොස්නවත ගියක් ගොස්නවත රට්ටි හින්නාකෝ ගොස් දියාම හිතුග එකහල අසර විස්නුරේ ගිනමි හුන්ගේ එකමක අල්ලාහ්ගේ රසූලාකි අබදු තක්වාරකන් එම්ම ඉන්තිහා දර්ජා ගොන්නවා ෆරායි එම එකලේගේ ෆානා එකන් හුද්දවෙගෙන් වීනමස් ආම්මු එකන් බලංජිහෙ එකමන් අරයාගෙන වෙජ්ජියා එහා කෆාරා බොඩු එකන් ගින ෆාරක අදායන්න කුරවේ අලකුදෙන් මිනිවන් කුරමන්නේ මිහාරකුදෙන් අලකුණයි මිනිවන් කුරාක ෆස්දොලස් මිස්කීනුන කාන්දිනුම් එහෙන්නු නිගති රෝදහිෆුම් ෆස්දොලස් රෝදහිෆුම්
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. ما الله رسول الله عبد الله بن عباس کے کبین روایت من کلیفان وداڑونی رسول الله صلى الله عليه وسلم احرام بنواگن ہنوا خواجسویه واحتجم ادی خواجسویه وهو صائم رودن ہنواگن رواه البخاري. می حدیث فلو روایت کروا فمیانی امام بخاری خواجهما کی ای لے دمالون چجاف میہار دین تن کولے چیوسترک گیوے فہوری میہار کرنٹون بہن کوگن دمالانی نوتا evra kuri zamanuga khawajahani janwarege dalu beenon kokken again damalani es mihar den anga kumbes nun damani kies mihar evra taragge foriyege alaitta khawajaha alaitta kurige dalu janwarege dalu istimal kurani kan kurmattaka den eiwar faida huri kame khawajahuma ki den mi hadis lu kiya fe ege kuda tafsil bayan quran. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي. ما عند رسول الله شداد بن أوس كمن رواية من يكلفان بداروني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع ميهكو كوا جهنكو وداغتين كاريا رمضان ما ہوگا میہکو باقیو تریگا باقیو میکیانی میہارو گورستان وئی ای می مسجد النبوی کے یعنی irmati faratun onnane masjid nawawi irmati faratun onnane baqiyo hama jehigen onnane masjid nawawi jehigen irmati faratan onnane baqiyo baymi jannatul baqiya wes kiyatan ei asabe kalin fastan le fawi etanga kurige ibara bodotanen ebbaga fastan leveni anebba onnani hama husko mihar muli baqiy onnani ga burustana ka befa eta kurige mistakum bo koruma gado haja kura baymi hun etanga ulene ei kurige ekama khase hoitane baqiy ge ebba etanuga mihaku khawa jahanikun enaiga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pukuravi aftara al hajim wal mahjum kawa jehimiha wes adi kawa jehunomiha wes demihum ge rodahi gajje roda villa fiye demihum rawahu al khamsa illa at-tirmidhi mihar kuri hadis luge bayan vi rasulullah sallallahu alaihi wasallam roden hunnawagen kawa jesseiwa mi hadis luge meti kawa jehimiha ebahiye leganu dama limiha wes adi ekan e kurawunu miha wes emi heggele de beru kurawunu miha wes demihun ge roda hingajje ami bayan an hadis ke menani wa ana anas radhiyallahu ta'ala anhu qala ma inda rasulullah anas ke fanu ke ban riwayat ke mane kalifanu idaloni awwalu ma kurihatil hijamatu lis-sa'im anna ja'far ibn abi talib ihtajama wa huwa sa'im famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadhan thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du في الحجامة للصائم كان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه أمي هار من أنني مدي حديث فلوك شرح مي حديث فلوك ما الله رسول الله أمس كفانو كمن رواية من كلفانو يداروني أم فرتما حجامة كرونة به كواجهون رودوريا مكروه كرونه منا كرونه أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم جعفر کے فانو ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمیں گے داری ای علی کے فانا ابن ربفا جعفر بن ابی طالب کواج السویه وهو صائم رودن ہن فمر به النبي صلی اللہ علیہ وسلم اهند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اینای گاتم وڈاگن حدیث ول کروی افطر هذان می دمی ہم بس رود وی اللہ فی دمی ہم رود سنگجے کواج جہمی ہے جہنو می ہے ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد يفهغا ايغ فهون رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد في الحجامه للصائم رودبريا كواجههم وكان انس يحتجم وهو صائم ادي انس كفانس رودن هنماگن كواجسوي اما مي حديث ولن گجي اي كوريگه حكم كان كوريگه حكم اي رودگلنو دن فهون كان اوتي حدد دوا روديا هرون رود انا رودنو گelle كما ehnnama wes misalaka roda veriya ekan kurima roda gelle kama mi bayan me fehuri bayan hadis puluta hoga ege kumen ebe ilmerin bayan korava mi di hadis mi gotan adi sharha nukurunas adi ehengotaka vese boh sharha koffa mi har mi bagutumi bayan kuravuni kurige hukume ei roda veriya roda en horege kan kofia roda gellu fahum ekanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafi koffa yoti hudda devva roda veriya kan kurun
den adi ilmerin hen sharah bayan kurawwa eba ilmerin midalwani roda veriya roden huregen ekan kurumun roda gellena kaman ewa riwayatuge evani asu roda makruha umei gellumen none roda makruha ume ei araiba mi shariatuga usuli qaida mi kame wajibu vejjiya balanjiheni e wajibu kama khilafu ehen kame shariatuga wardu wegen asfa oitto ovejje e wajibu kam badal wegen dane mustahabba hama ifada shariatuga kame nahi koffa ovejjiya balanvi ekan hudda qur'an ehem dalilen oitto sa kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahi kurawwi iffarus rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kurawwa fa oitto ehem vejjiya e nahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan iffarus kurawwi kan sabitu vejjiya e nahi badal wegen dani makruhaya nahi mi dalil qur'ani harame nahi koffiya kan wegen dani haram kamaka ehen names iffarus rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kurawwiya e nahi badal wegen dani makruha kamaka hama ifada mitanga me tiroda du ingajjena gellijje ekan koffiya ehen names rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekan kurawwi kan sabit iffahar namas ema ekan wegen dani makruha kama ilmer midalone makruha e den ege hikmai bese bayan kura demihun ki veroda gelluni demihun meha roden huregen e legandu damalum vesei makruha kamen ekan kurami ha ves adi ekan kurwan dami ha ves makruha dekan demihun nas makruha ro ekan kurimi ha ki wegen enage roda gellunu kamen ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pokra ilmer midalwani e le damar bay fahar karbudal le de damalale barukam bay fahar karbudal vesege lege asar kure ema ediyai ta etere hatta ema roda gelluni den ro e kan kurewunu miha enage roda kiwe midani ilmer midalwani ei le damalewni ma ena roden hurumuge hakate gina faharakunu hunnane enai gayaku ehem wima enage roda diyai hakaten nunna rodan horumuge ena den roda wiillun emmerang hali egota vesilmering bahuri vidala vefa kommekas midde goy vesilmeri mani sohha kurawwa kommekas roden huregen kan kurun makruha kama wargina ilmeri vidala vefani roden huregen kan kurun makruha kama den hijamat mi kawajehun mi ora faada huri kamekkam ilmeri vidala vefani adi ibn qayyim ekalifanuge zadul mahade kinu fotuga eboy baabe genna fe babu gamenani tibbun nabawi babu tibbun nabawi rasul nabawi ilaj ege terege mi kawaje hamuge ben ege babar faadat amgote kawaje hanis boluge mitanga mi de faratu kawaje han mi haru sama arabi gomta hoge jaha kawaje hime bagote ki hariganduge terege hunna bekaru leta damaya gannani damaya gatima waragina balitakum vesena rakka terive hingali vesena libigende hivves alive adi tafaat wattaruge balitakun ena salama vegage bihine guma boluge rissum fada kan tattakun ena salama ve ekan kurima wara faadata uri kamekkama vanimi kawaje humaki وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه ما أن رسول الله عائشة كفانه كمن رواية كمن بدالوني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم andung eluviye ramadan mahuge kelifan roden hunna loluga andung eluviye ema loluga andung ala ngadi roden nu gellen den miga mihar istidlal kuren lolangala behun asunu gellene rodaya lolangala be yakum bay mihum bune den angay rahala wa hakas min lola be selima angay ga rahala wa hakas bay mihum bune den anga do elima rangalwan ennames lola be salagene roden nu gellene den andung elung ei sunnate mustahabu kamen hassa kon nidawa gutuga nidan orotuma kurin andung elomaki ei sunnate rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei lolavar faada hori kamen ege bay wattare hori sunna ismadu kiya andune ei emme mustahabu man ismadu kiya andun e hurnane isabunuga wikkam saudi ge sunnane ismadu kiya andune ei lolan emme faada hori andun e andun amugote rasulullah sallallahu alaihi wasallam istimal kurabi وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ما الله رسول الله ابو هريره كمن روايه من كلفان ودالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرويه من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره وهو صحيح
ما الله رسول الله أبو هريرة كبن رواية من كلفان ودارون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فكرويه رودين هره هندان نتيجن كيجنا من وتبوريجنا ما فليتم صومه إنك رودين فريهم كراشه رودا فريهم كراشه دوكن نلاش رودا رودا هم فريهم كراشه أنا فإنما أطعمه الله وسقاه هم كشبرون إنه كان دبي الله أدي بون دبي الله माने कि रोदेन नुगेल्ले नेनागे हंदान नतिकें बहुनी नोत केवुनी मियाका एना कन्नेगे न रोदन हुरेवुनु कमे हंदान नतिकें केवुनु नोत बहुनी එහෙම් වෙජ්ජියා රෝද ගෙල්ලුණු කමන් හදායෆ කෑගෙන්නුවාන එන රෝදහම ෆුරිහම කුරාෂේ එනෙන් අල්ලාහ් කාන් දෙවි අදි බොන් දෙවි ඒ හුකුමී ගොතුන් අල්ලාහ් එක මාන කි හුකුමී ගොතුන් අල්ලාහ් එනේ කාන් දෙවි අදි බොන් දෙවි එහෙම ඒ රෝදෙන් එකන් එවස් ෆරගෙන් නානේ රෝදෙන් නුගෙල්ලේන ادي امام حاكم روايه كربه روايه كمني من افطر في رمضان ناسيا رمضان ما هو هندان تيجن كيجنما فلا قضاء عليه رودين قضاء كراكن نجهين ولا كفاره ادي كفاره يفس ديكن نجهين وهو صحيح من حديث فلسمي صح حديث فله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استسقى فعليه القضاء رواه الخمسة ما عند رسول أبو هريرة كبن رواية من كلفان وداروني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بكرويه هودو أسفميها باختياره هودو أسفميها دناش إنا رودا قضاء كرا كنو جين إبه إنا كرودين نقلينه غستكونو مثالك ولمك تريغا كودون ناني كنوتا مي بدو كللاگن إنا غستكانو لا هودو أسيكا رودين نقلين رودا فرهم كرامي එකම කොමනිස් තස්කා ෆාලයිහි القضاء ගස්තුක හොඩු ලෑෆියා රෝද ගෙල්ලේ නෙන ජීනේ රෝද කදා කුරා ගස්තුක හොඩු ලෑෆියා රෝද කදා කුරන් ජීනේ රෝද وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم ما الله رسول الله جابر كفان وكبين رواية من كلفان ودالوني رسول صلى الله عليه وسلم مكة فتح نكم وඩාගෙන නෙවිය මක්කා فتحය නිකුම වඩාගෙන නෙවිය රමضان මහුගා නිකුම වඩාගෙන ෆසාම රෝදේ හුන්නේවි حتى بلغ قراء الغميم أي قراء الغميم كيون مقاما هم يفورا فمدان دنه فصام الناس ادم يستقم استبي روديه ثم دعا بقدح من ماء فرفعه دين كليفان فين بوتට්ටගෙන حديث القرافيه فرفعه ادي مچن ننگවිය මිස්තකුණ දක්කාල මට්ටක ඒ මිස්තකුණ යදිම බලාෆුම දාන්ද එම්මෙන්න දක්කාල වාෆේ කලිෆාන් فين හිප්පෙවි ثم شرب دين فين හිප්පවාෆිය فقيل له بعد ذلك دين كليفانا دين نويجيගේ فහුගا ان بعض الناس قد صام بايميهم ادي وسبت بيروده دين حديث القرافيه كليفان اولئك العصاة اي وردن ميهنكي اولئك العصاة اي وردن بايكي وردن بايكي ميهنكي ඒ දතුරු දිගුමුග සබබුන්නා දන්කොළ හුණුග දවමුග සබබුන්නා අසුරුන මාදුග ෆහුම කලේග ෆාන් මිස්තකුන් දන්කොළ වර්බලි වෙගෙන් උලේ කන් එකලේග ෆාන හිසාස් ෆුල වෙගෙන් එකන් කුරෙව්වි රෝද දූ කොල්ලෙව්වි එකලේග ෆාන وفي لفظ ادي اهن لفظ گمني اهن روایت گ فقير له وكليفان الدنون ان الناس قد شق عليهم الصيام اما کرون මිස්තකුන් රෝද වර බරවෙජ්ජේ වර බුරවෙජ්ජේ වර්බලි වෙජ්ජේ වර බොඩා එබේකලු وانما ينتظرون فيما فعلت ابيكلون انتظار قربان يتبوني كليفان كنت قربان غتكشه فدعا بقدح من ماء ده كليفان فين بوتට්ටගෙනවම විදාල වෙච්ච හදිස් قربافيه بعد العصر يعصر ما دفه گئے فشرب ده كليفان هيپافيه فين هيپار ودو كلبافيه فميخسن هونو گدوما دتورگ ديوكما නිකන් දත්තවක සබබොන් රෝද දූ කොල්ලෙවි දෙන් දතුරුග රෝද දූ කොල්ලුන් හුද්ද හොරි හැමෙන්නවස් දතුරු මතී රෝද දූ කොල්ලම කී එයි අල්ලාහ් දෙවෆා හුද්දේ ඒ දතුරුගේ දූ කොල්ල රෝද තෆහුන් ගදව කරන්ජේ ඒ කුර්ආනක සල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම فدا فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
balimi hekkamu gawamiha nuwata daturagge mati gawamiha ena rammahuge duwasta ehem masartahuga ehen duwasta hegga hama kurahushikame emihun nan oti datur werinna ra balimi hunna Allah subhanahu wa ta'ala roda du kolluman hudda devvafa ema emihun roda ehen duwasta huga ro qaim hunna duwasta huga rodata qada kurmatta karoda du kollevene datur ge barbali kan ihsas wanya den ihsas wanya masene rodan huttas datur mati roda hifum sahha وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم ما الله رسول حمزة بن عمرو كبن رواية من كلفان مدالوني أنه قال كلفان مدنوني إي الله رسول إني أجد بي قوة على الصيام في السفر تمنى داترمتي رود هيفمك كل دانا كان بهوت تمنى كباغ داترمتي رود هيفمك كل دانا كان تمنى كباغ بهت فهل علي جناح تمنى فافك وانه داترمتي رود هيفافيا إي الله تي قرآن اميهم هندوسته رود هيفما انغوافه فافي وانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بكرة هي رخصة من الله أي الله حضرة وهديك ليك أي تيابام هنا الله دفافا أي دترمتي قرودة دو كلهم فمن أخذ بها فحسن هداك ليك هفاف ميها كان تكوري ورنغلش ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه أدي دترمتي قرودة هفما لو بكراميها إدميها أين روده فما كويس إفس مسلين نتي فافين نتي إما روده هفين ده ترمتيجا الصحة ده ترمتيجا روده هفون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححه ما الله رسول الله عبد الله بن عباس كمن رواية من كلفان ودالوني muskulive roda nuhife warve fawamiha be muskulive gengos roda nuhife warve fawamiha ena hudda deife wani an yuftira ena roda nuhife hurun roda du kollu wa yutima an kulli yawmin miskina di komme duwahe komme rodege badaluga miskina hakandinu wala qada alayhi adiyanaka roda qada kurme visnete muskulive gengos gabar derave fawamiha ඒනය එබොයි හුද්දා රෝද දූ කොල්ලොන් අදි කොම්මෙ රෝදේගේ බදලුගා මිස්කීනක කාන්දිනු අද මිහයිසා මිරේ කුරු කොල්ලානි දැන් මාදමාරේ බාකියෝ ඉබ්බා කුරියක් ගෙන්දි මට්ටක දැන් සුවාලෙන් ඔබ්බේ ෆුලකු සුවාල කුරම්බි